goes a little something like October ni somni pathum khan model pakhat Rojian Karchwanin a private Instagram story a Astro World rapper Kylie Jenner bialpa ni mek bokin shooting a nei lai ni om tak video toy te aron posa chu athil posa wang chuanin mi in Travis Scott nen an om dun ani an rin phani anni pani hi ama po inaru ka ingai zong angin an lo thang dun chiam to a Travis chuanin Kylie a kopti zongin Travis Scott po a chanchin do om lo tak zongin a than pha Mase Travis le Rojian te chuanin anin ngai zong ti chungchang lampang chu an phawek zela anin kop lawani ti an soi thin Mase tuna ti hian Rojian Karzokin na Instagram story a Travis video shooting anei live vel aron man tak awang hianin anin ngai zong angin an than le phata a Kylie Jenner chu company e an ti phani Mase Travis chuanin ron soi fi ngal vatin thil mak tak tak awa thlengna sa em som velo mi pakhat chuan thalo la in video ka direct line ni ngei tura langani a atop nan kan soinon li ange hemi hi tunge ni ti ka shengai lova hun po kalaman pui ngai heklaw chu wangin khongai takin cyber games le fictional thon thu soi kwal ti vel khadu tok to ra u ati ni Mase Rojian chuanin Travis Scott chu aron changle ve ngal vata Rojian chuan Instagram story a thalak posin chu ta chuan thu toi te aron jeptila Travis Scott su dot soya le Kylie Jenner rin omlo santua aron pu ve thongani Rojian Karchon heti hian Travis chungchang chu achang leta ke hi min shengai lova hun po mangdun to rang chung si in nang nen hianin kan la om dun ngai lo angte in soiboka mase kan om dun lai po mi in min hunwala ka kia ngai om lai thalak le video po ka nei boke aron ti ve de sakani Rojian chuanin aladu tok mai big lava kumin kumsani somni pani February ni sompali Valentine's Day apo Travis nen chuan hun an mandun thu te aron la soita deu khang kan hun mandun zong te kha a thlenglo ang main kan omdon ti na mi aron ti ve deu sak tin Rojian chuan atopa Travis Scott chuan abial nu tin fa po anei to na Kylie Jenner chu aler san chin chungchang te aron soya kha beach kha zantin iler sanani ti kan cheveke aron ti tel bokani Mase Travis su angoi mai du big lava aron changlet vele ngal a Instagram story kal tlang bokin Rojian su aron changlet ve a kusang ni somni pani Valentine's Day ami Kylie ta na abwat sa ini om tak rose par in hon na do kan thalak chu aron chop chuak luak maya video hemi do kan hi kil tu zinga itel velawani chuan video kabulai omlo ti na ni e aron ti vele ni tin Travis chuan chu athalak post chu February ni sompali Valentine's Day mi nge ni ti mi in an fiat heinan a date te po aron ta lang tel thlapani Mase anwa Rojian Karchwanin Travis an video a direct line a Instagram story a post sak de chu soi fiat le in ala veni ti po ka shelaw chu wangin in du dan in thil lo kwalek to su aron ti le thungani Rojian Karle Travis Scott te hi kumsang ni som pakwa khan aru ka in ngai zong angin an lo thang hluai to a chuti live vel Kylie Jenner le Travis Scott te po anin chen nge khami chuma anin chen chan chu he Instagram model Rojian Kar hi ani an ti nge ani Mase Rojian chuanin ron pha in inkop ti vel zong thu thang kha thu dik lo ve kan e aron ti Mase chu kumsang ni som pakwa da ito a thu sai khani a Mase kumsang ni som ni panya ero Travis and Kylie aler san china a kop fo ti vel te chu aron phadu to lo thunga ama ngein aron soi chuak ve ta ni Travis hi chu ler le mani ko puiterin omlo san ti angzong hianin alar ve shimshima thudi kan ni hlomem nge tu ti emoron in ti lar ve du wang lar anon kher ve dan ti chat ani chuang lo ma se Kylie nen anin kop china le fa po an nei dun to nuwa hianin Travis and Kylie a kop aler san ti vel chungchang hi soineu hi a ombang theilawa cheating scandal hi anei dep reng mai ni tin Kylie le Travis te po anin chen jing ve thei hle bokani kha on and off couple hanti angchi kha ani a tin model Rojian le Travis te phei hi chu kumsang ni som pakwa mai khani lavin kumsang ni som pathum dai to a po khanin soi an lo kai dun hat to masi an pani ami in an soi zoma piangin an pani hianin thudik ani lo thu anon soi ve china ti chuan an pani in kar chungchang ve thu thang chu are vele mai zel Travis po in apha ve zia bok mase tun chum chu adana dang ve ta dewa Travis zok chon in ron phanon le thoma se Rojian Kar zok chon in apom ve ta thunga tin akuma kum chuang aru ka in mu fo to chidan ni thu te aron jep tel bokani
Masi hemi chungchang hian Travis Scott zok hianin dot atel zewani mela Rojian chu shingai lo le mungai lo ang khana in soi khani a masi Instagram lama komsang ni som pathum dai to khan Rojian hianin Travis Scott nena an thalak dun alo post diam to a chungde chumi in an highlight le an muleni dinan ni pani an omdu na hunan mangdu na ni ti rin thei turang zong thalak te po in ang tak tak an lo nei nuala an kal na hmun in ang tak tak te po an lo nei nuala chu chu Instagram lama hian an pani in an lo post to chinani Rojian Instagram hi yang sweet roti ani a chuta chuanin Travis Scott hi a changlet ve fak chin tin kumsang ni som pathuma Rojian ni thalak post chu Travis Scott dot soiti chiang tu ani an ti ve ta ni Rojian kar hianin Travis Kylie le ama in kar boina vela thudik ron soi athan to na chan na soi fia this family is evil family ati heta this family ati hi Kardashian se chung ko ani an ring hlom Rojian chon heti hian asoya heng bana ti achang hianin dollar lo chwa ka tum lova ti tura min ti apiang te ka ti mai china ka statement te ka thak danglam chin ati Kylie ril ru tur anga itwa aril ru tur ti aza saka wang chawin ngoi athang chin ati a masi athiam lo na nimya lova po miswal tak anga zong alan thele tur zong in thil an lo koi lek china tin dik lo taka boina anu lu ani te po aron inti heng an bana ti awang hianin ham chan na emo dollar anga zong thil lo chwa tum lem lo masi ana chungchang atan ham chana lo in hong chin te chu chung ko swal tak tia soi te hianin an lo dan sak china an lo block sak china an chung kwa ne na inzom na omya lo thila po anunin rola ham chana adon ve tur le ana ve tur te po an lo dan sak zela huang chin an pel zoka chu wangin aron tong chuak ve ta ani ati Te Rojian chuanin na Instagram lama chuanin thudik chu ama aron lan chuangai ka be sei ati a Travis te Kardashian chungwa te chu mithil ti thei tak le media thleng po mi thunun ne tak mai an ni a mi an ti hlo lo le poisa mangin an ngoi tira a chen ero ta chuangai na omlo khopinan siam chin thung ti chungchang te aron zeptel bokani He Travis le Rojian de in kar chungchang hi Kylie chuanin mimal takin soi aron la nei ve lem lova afane inapa abial pa ni make bawk Travis chuanin arin omlo san ti thu adar nuale Rojian in thil tam tak aron soi nuwa Instagram a thil post ve in na caption a chuan in your dreams ti aron mangani mizoten imum mangani chu hwan tiang de po kha ni ve wai theni he hi Rojian na chan let na nge a per na nge nia chu tiang po ani kher lo ti ero sha zui ani lem lova tin duna hianin Kylie Jenner le Travis Scott in kar hi akhik pha em ti po sha ni chuang lova anin chen pha lo ani mel hole khati song kha tun na ya Kylie Jenner le Travis Scott te chungchanga thuthar om choni a Travis Scott cheating scandal chungchang ka soi thei tok choni a khirtu te in zawai chunga lom thu ka soi le a ngai thak shom lai omni chuan mi lo she thiam le donia